Yes, Rwanda Premier League uyu munsi yakomeje aho habaye imikino igiye itandukanye, aho umukino nyamukuru w'umunsi wari ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Umukino waje kurangira ikipe ya Rayon Sports ndetse na Al Hilal Omdurman binganyije igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya Al Hilal Omdurman cyanditse ku munota wa kare, ku munota wa gatatu uwo bita Omarta yari yamaze kugitsinda cyinjiyemo kare. Twizera ko tuzi ko ibi bitego bibiri byinshi, ariko ku munota wa 77 Mohamed Ahmed yitsinze igitego cyakaswe, yitsinzwe igitego. Ikipe ya Rayon Sports ibi yinjije igitego mu izamu rya Hilal. Umukino umupira mwiza wari ukaswe neza, igitego kiba kigezemo. Ikipe ya Rayon Sports ikaba itatsinzwe ibitego binini byatsinzwe muri Fazari. Ese murabona Rwanda Premier League ikomeye cyangwa ni bimwe bya mutubwiye muri comment, mukore subscribe, share na comment.